Angibingelela abangcwele ngegama lika Jesu umsindisi wethu. Siyayibonga inkosi bathandekayo nasekuseni nje. Kuba inhle isiphethe ngesineke. Izindleleni zonke sinazo. Siyayibonga inkosi bathandekayo ngemkhuleko yabangcwele. Singakaqali ukusithola izwi lenkosi asikhulekela abantu bonke abakhona emhlabeni ababekwe inkosi. Inkosi iyaleze kanjalo ukuba ukunxusa nokukhuleka kwenzelwe bonke abantu. Asifundeni ke nayo incwadi esivamise ukuyifunda. First book of Timothy chapter 2 first 8 verses. It reads thus: I urge you first of all to pray for all people. Ask God to help them, intercede on their behalf, and give thanks for them. Pray this way for kings and all who are in authority, so that we can live peaceful and quiet lives marked by godliness and dignity. This is good and pleases God our Savior, who wants everyone to be saved and to understand the truth. For there is one God and one mediator who can reconcile God and humanity, the man Christ Jesus. He gave his life to purchase freedom to everyone. This is the message God gave to the world at just right time. And I have been chosen as a preacher and apostle to teach the Gentiles this message about faith and truth. I am not exaggerating, just telling the truth. In every place of worship, I want men to pray with holy hands lifted up to God, free from anger and controversy. Amen. Masithandaze. Baba siyabonga. Siyathandaza Nkosi Jesu, sithandazela bonke abantu babekile ebusweni bomhlaba. Moya kaNkulunkulu, moya kaBaba, moya kaSomandla. Siyabakhulekela Nkosi, abangakwazi yambula ubuhle nobukhulu buka Jesu. Siyabonga Nkosi, ngena endaweni zokuhlangana, ngena kuma parliament, ngena kuma legislature, ngena kuma chamber, ngena kuma tribal authority court. Moya kaNkulunkulu, moya kaBaba, moya kaSomandla. Ngoba ngaphandle kwakho itshe legumbi kalifakiwe kulendlu yakhowayo. Ngoba itshe legumbi igama lika Jesu lingaphekwa wonke amagama abekiwe ebusweni bomhlaba. Baba ongcwele lisinikwe lona ukuba siphile ngalo. Siyathandaza Nkosi yethu enhle egameni lika Jesu. Moya kaThixo, hambela Nkosi izinceku zakho, hambela abangcwele obahlengileyo. Siyalikhulekela ibandla, siyamkhulekela umakoti wakho. Yenza lokho Nkosi yami, wenzela ubuhle nokudunyiswa kwegama lika Jesu Kristu umsindisi wethu. Amen. Siyabonga kakhulu bangcwele. Mhlambe ezazisweni zethu ngaba ukukhumbuza nje kwabangcwele ukuthi abasha bethu beprovince bahlele izinkonzo kusuka kusasa, what day today? Kusuka umhla 26 kuya kumhla 28 ziza ubroadcastwa ke ezistation ezimbili, iGauteng TV neTswane TV. So nizobona ke sasisweni sethu sika WhatsApp group kuvelile lapho ikhathi ama broadcasting time abhaliwe, siwabhalile bathandekayo. Landelani ke bangcwele izinceku zikaNkulunkulu ezihleliwe lapho nazo zonke izifundiswa ezikhona. Siyathandaza ukuba inkosi sibuso sayo sihambele abangcwele bonke kwi province yethu KZN nasezweni lonke, ngoba ama channel TV asakaza South Africa yonke bathandekayo. Siyabonga kakhulu. Ngicela basiyezwini likaNkulunkulu. Namhla ke ngicela basifunde incwadi kaExodus chapter 5. Sifunda amavesi amathathu okuqala
first 3 verses. Exodus chapter 5, first 3 verses. Verse number 1, read thus. After this presentation to Israel's leaders, Moses and Aaron went and spoke to Pharaoh. They told him, "This is what the Lord, the God of Israel, says. Let my people go, so they may hold a festival in my honor in the wilderness." "Is that so?" retorted Pharaoh. "And who is the Lord? Why should I listen to him and let Israel go? I don't know the Lord, and I will not let Israel go." Last verse, which is number 3. But Aaron and Moses persisted. "The God of the Hebrews has met with us," they declared. "So let us take a 3-day journey into the wilderness, so we can offer sacrifices to the Lord our God. If we don't, he will kill us with a plague or with the sword." Amen. Philile izwi lakho Nkosi, sithembe lona ngoba namazulu athemba lona. Sibusise ngalo egameni lika Jesu umsindisi wethu. Amen. Bathandekayo, ngiyacela ukuchaza ukusho lokho kubekeke emphefumulweni wami uNkulunkulu mongcwele akubekile kimi kuba sabelane khona bathandekayo. Kubekeke indaba yokuhlangana, lokhu iphinda le ndaba bangcwele iyabuya njalo, indaba yokuhlangana komuntu noNkulunkulu okanye kwabazalwane noGod, kuhlangana. Kubekeke lokho nje, ngikhuluma ngakho nje bathandekayo. I won't waste your money ngoba siyazi ngalezi inhlelo zethu sisebenzisa ama data, sisebenzisa imshini yethu lesikhuluma sikuyo, but kubekeke indaba yokuhlangana noNkulunkulu komuntu. Lapha niyayazi indaba bathandekayo ukuthi wathi mayesezambulile uNkulunkulu kuMoses, wazambula eyedwa esehlane, wavela uNkulunkulu, wavela enguThixo, wavela engisomandla, wabona izimangaliso uMoses, wabona isihlahla sivutha, wathi uyosibuka emva kwesikhathi sivutha isihlahla singapheli, kwaqhamuka izwi introduce ukuvutha kwesihlahla ukuthi lesihlahla sivutha nje kwenze njani. Ngehlile uNkulunkulu kababa bakho Abraham, Isaka, ngibone ukuhlupheka kwabantu bami eGibhithe, so ngibonakala kuwe nje ngiyakuthuma. In other words, assignment enikeza uMoses kungoba wonke umuntu othunywayo kufanele bakube khona lapha ahlangana khona, othunywa uNkulunkulu kufanele kube khona lapha ahlangana khona noSomandla. Lo mzuzu lowo ukuhlangana kwakhe noSomandla iwona ke owenza yonke lento eyenziwa ibe khona, umzuzu wokuhlangana, uhlabelela icilongweni ukuthi ye ngawukhohlwa lo mhla la ngatholana naye. Watholana naye kuMoses, wakhombisa into eziningi, esathi uya-agwisha, kwakhona induka ayiphethe, wathiwa kayiphose phansi, wayaphenduka lokhu, wayibamba wafaka isandla sakho esifubeni, saphenduka iqhwa, saba neqhwa, njalo njalo. uNkulunkulu kuyamthuma ke uMoses ke azafike ke nasekhaya ixoxeke indaba ukuthi cha, ngikhona engihlangane naye, sengiyahamba ngiyakubafowethu eGibhithe. Utshena kumkhwe wakhe ngoba wayele kwaMidiyani uMoses eluse imfuyo kamkhwe wakhe. Nangempela ke wathatha umkakhe, asekuyekeke lokho ukuthi uhamba endleleni, gibele amakamelo, gibeza abantwana bakhe, hamba nabo, kusuka isiphithiphithi endleleni, kuba khona ukumasi ngoba uMoses uyamasa uNkulunkulu nezithembiso zakhe. Sebebanga umkakhe khona umfana wakhe engasokiwe, njengoba engasoki uNkulunkulu ufuna ukumbulala manje. Lokusoka kuyabaphaza, kuyabaxabanisa lokhu kusoka. Uyakwazi uMoses
njengekholwa njengomzalwane umkakhe akaku-understand kususimpi ke lokho ngoba sithi nje abantu ungahlali nomuntu ongamasi uNkulunkulu wena wazi uNkulunkulu noma ngabe nakho ubudlelwane bokuhlala ndawonye bakhe nomuntu oliqondayo uhambo lwakho noqondayo into oyikholelwa kuzo ngoba kuhamba kuxatshanwe yasuka iargument endleleni phakathi kaMoses noMoses usokwa nje lo mfana sekuyaliwa ngoba uzwe lapha esethi suka wena umyeni wegazi you are the groom of the blood you are the groom of the blood phosa phansi lento ayisikiwe lapha ijwabu sekuxatshene wasala ke lo akabe saya ngoba sefika usehamba yedwa uMoses eGibhithe uNkulunkulu ke lithi iBhayibheli asisheshise ke bazalwane uNkulunkulu ke lithi iBhayibheli wathinta uAaron ukuba hlangabeza uMoses ehlane waqala wayichaza kuAaron ukuthi ungibona nje mfo bhuti ngiphethe indaba ezinkulu lapha ngihlangane noSomandla ngize lapha nje ngisengemission ngisemsebenzini wakhe ngithunywa uwe waba convinced uAaron wasekuhlanganiswa ke isizwe ke kuhlanganiswa ama leaders aka-Israel echazelo lolu daba ukuthi nangu lona ophethe indaba ezintsha sivele enkosini uzwa lapho ukuthi ke after this presentation to the Israel's leaders ipresentation le yayichaza ukuthi uMoses kwenzekeni bachazela ke ama leaders ke la ukuthi ke kwenzekeni sebehamba ke sebeya kuFaro ke manje sebomchazela ukuthi ke cha bobo nakho ukushiwo uNkulunkulu wamaHebheru uthi ke dedela abantu bakhe ukuba bahambe bayomkhonza bazohamba bayoqhela bayomenzela umhlatshelo njalo uzwa kuverse 2 ke esethi ke kunjalo na uthi ke ungubani yena lo uNkulunkulu kuba nginidedele nihambe nomkhonza angimazi uNkulunkulu futhi anginandaba naye wayiqinisileke ngoba naye kunoNkulunkulu abaningi ababekhonzwa honorishwa ama-Egyptian nenkosi yakhona imazi lo uNkulunkulu okhunywa ngayo la uverse 3 ke bazalwane ngicela ukuthi intshumayelo ngisho ukuthi ilapho ke kuverse 3 but Aaron and Moses persisted ngoba le ndlela bazalwane ifuna persisted the God of the Hebrews met with us uhlangene nathi uNkulunkulu wamaHebheru kukhona enye ihumusho ethi he has come in touch with us he has appeared to us we have seen him therefore siselapha nje sizochaza ukuthi umthetho wethu khona sesikubonile abanye abangakubonanga thina khona izinto esesizibonile he has met with us therefore sidedele sihambe uhambo lwensuku ezintathu why bafuna ukuhamba uhambo lwensuku ezintathu lokho kukodwa bafuna uhambo lwensuku ezintathu ukuba kube nalento okuthiwa a practical purpose of taking them far from Egypt baqhele lo hambo lwensuku ezintathu lusho ngoba le social distancing we must keep that social distancing ngoba masimkhonza silapha eduze kunezinto abayikholelwayo laba ezizinengiso kubo esizozenza kanti kubona zisinengiso kulabo baseGibhithe so fanele baqhele uhambo lwensuku ezintathu ngomzalwane ufanele aqhele ezweni angabi seduze ngoba lo mhlatshelo ozokwenziwa lapha angeke awenze eseduze lapha yabona ukuthiwa lapha therefore we need 3 days journey that we may go and worship our God of Hebrews, God of Israelites. Sisidinga lezi insuku sidinga ukuqhela lapha esweni lobugqila ngoba kufanele umuntu aqhele esweni lobugqila ukuze akwazi ukwenza kahle imnikelo so that he may be able to offer sacrifices to the Lord our God. Sidinga ukuba sisukile kulelizwe lobugqila akwenzeki bathandekayo khonzeke kanti sizilapha esweni lobugqila noma siseduze esweni lobugqila kudinga ukuba siqhele
lolu hambo lwensuku ezintathu lusho completeness uphume wena totally move out totally umove bese uyakwazi ukwenza lemhlatshelo iningi lethu lifuna ukwenza imhlatshelo khona la lingaqhelile khona lapha nje eduzane nomsindo besawuswa nwangapha usawuswa kuselula usefuna ukwenza imhlatshelo usefuna ukukhonza khona ehlezi khona lapha phakathi kwalaba bantu kuyaqhelwa uhambo lwezinsuku ezintathu social distancing must be adhered must be recognized ukuxhelwe esweni akakhonzeki uGod umuntu engaqhelile laba ziveza kubo aveze isupremacy yakhe uziveza kulaba zibonakalise kubo laba abathe we have seen God uyaziveza isupremacy yakhe uNkulunkulu badeclare ukuthi ke sicela ukuqhela ke sikwazi komkhoze ehlane khona sizokwenza kahle imnikelo yethu sidumise kahle bakhona izinto ongeke uyikhulume bazizwe laba bantu ngale kwalokho uyakusibulala asibulale nangezifo asibulale noma ngenkemba asazi njengoba kukhona coronavirus asazi noma khona mhlambe semkhonza sikuphi siqhele kangakanani esweni I don't know I'm just saying bazalwane I'm just mentioning it ukuthi nalezi izifo uyawusibulala ngezifo noma ngenkemba uma singaqheli uma singaphumi kumele basiphume siyokumkhonza ehlane lapha sizokusho khona yonke into sithi ungcwele uJehova wemkhosi malibongwe lidunyiswe igama lakhe ihashi nenkweli yalo ukuphosa olwandle konke bekusilandela uyakufailisa konke okustumbling block endleleni yethu uyakuqhelisa ngegama lika Jesu konke okubukeka ngama hindrances he is there to pave the way so uNkulunkulu wethu ukhonzwa umuntu uyaqhela esweni uyaqhela exukwini uphumele eshashalazini umemezele Aaron and Moses persisted to Pharaoh ukuthi uNkulunkulu wamaHebheru has met with us utshena uFaro useshilo uFaro nginamsakasaka noNkulunkulu wamaHebheru mina angimazi lo nkulunkulu ungibani yena lo nkulunkulu ontshena ukuthi tshenani mina ukuba ngidedele uIsrael aphume ngoba isitha kasifuni abantu baphume ku-territory yaso ngoba sibusa ngabo wezwa manje idemoni libusa lapha kubantu libusa enyameni libusa ngegazi so lifuna ukugcina lifuna ukulokha la likulokha down la likuvalele la manje mase kuba khona into ekukhiphayo ungibani lo nkulunkulu ofuna ukukhipha angimazi mina lo nkulunkulu ofuna ukukhipha so but Aaron and Moses persisted baphu ngoba lolu uhambe seluhambayo lufuna iziphikeleli upersisted usho ukuphikelela into uyenze kuvuma kungavumi iziphikeleli baphikelela bathi uNkulunkulu wamaHebheru uhlangene nathi they declared that so let us take a 3-day journey into the wilderness so we can offer sacrifices to the Lord our God. If we don't, he will kill us with a plague or with the sword. So injalo nje indaba bazalwane lo ke waziveza kuye lo ahlangane naye lo asibonakalise kuye ufuna ukuphuma ayomkhonza ethe qekelele lo 3 days journey usho uqekelele usho ukuphuma wena wonke awubi lapha nje uyaqhela kuqaleka abangani abasha kuqaleka indawo entsha ohlala kuyo khumbula mina Nkosi yami mangihlangana naye usimakade usomandla omdala kuneyinsuku nabantu nomhlaba ngangihlale emjondolo kodwa esefikile ngaqhela umjondolo ongaphesheya ngawela umfula ngofuna indawo ngale endaweni ezikhanyayo ogesi babe ngakakhanyi yonke indawo babe sakhanya emalokishini kuphela zonke indawo lezi ezinye zona amalokishi lezi kuthiwa zi undeveloped or
ezingenayo ingqalasizinda ezifakiwe kwangekho gesi ngaphuma ngawuma lapho kukhona khona ugesi ngabuka lapha ebumnyameni engiphuma khona ngikhishwa yini ngikhishwa kubonakala kwakhe kimi ngikhishwa yini ngikhishwa ukuhlangana kwakhe ukuhlangana kwami naye ngikhishwa yini ngikhishwa ukuzambula ukuziveza kuleko wami uthi Nkosi yami silibonile isonto all these years sonke lesisikhathi silibonile isonto sayiswa iprogram yalo sayibona iprocedure all is good but esesikufuna nesikuthandazelayo ziveze kithi Nkosi ungisomandla ziveze kithi njengalokhu wasiveza kuMoses ngoba uswa lapho mayesefika kuFaro ethi uJehova uNkulunkulu wamaHebheru ungithumile kuwe ukuba udedele uIsrayeli udedelelwana uIsrayeli ukuba ukwenza umhlatshelo eqhele ngedistance yezinsuku ezintathu from Egypt ukuba kungabi bikho ngisho iphunga laseGibhithe lapha akhonzwa khona siqhele ngempela uhambo lwezinsuku ezintathu so ukuba simkhonze sikhululekile ngoba lolu daba luqhutshwa ngumuntu obonakalile kuye uGod Almighty Nkosi yami selekelele sihawukele Nkosi sihlale isikhathi eside enkonzweni yebo kuhle kodwa kumnandi ukuhlangana naye kumnandi ukuziveza kwakhe kumnandi ukuthi he has appeared to me kumnandi ukuhlabelela kumnandi ukukhonza abangcwele kodwa uthi ubonakele nakimi uNkulunkulu makanibusise bazalwane sibuso sakhe sibekini uNkulunkulu ingalo yakhe ibe phezukwenu umsa wakhe ube phezukwenu aphumelelise zonke idingo zenu aphendule yonke imikhuleko yenu umthandazo wethu bathandekayo ukuba kuhambeni kwenu sibuso sikaNkulunkulu sibe phezu kwakhe ngicela basithandaze baba ongcwele sibongile Nkosi nakulolu suku lwanamhlanje kuyisonto nje siyabonga Nkosi ukuthi uNkulunkulu mana nabangcwele mana nabazalwane egameni lika Jesu Kristu siyathandaza sithandazela abagulayo selule isandla sikasomandla singafinyeziwe ukusindisa moya kaThixo moya kaBaba siyakhuleka egameni lika vuso wakho umsebenzi khona lizawubatshazwe lakhe igama khula wena sinciphe thina busa Nkosi lawula Nkosi ekuhlanganeni kwethu emabandleni la sikukhonza khona masikhonze uJehova wasemandulo uNkulunkulu kaAbraham uNkulunkulu wazambula kobaba uBhengu my God egameni lika Jesu vela mvela iqala vela mafunga angajiki vela wena omdala kunabantu vela wena omdala kunomhlaba sibuso sakho masibe kwabangcwele sibongile kakhulu Nkosi yami dumo lonke maluse kuwe Baba onamandla onke siyabakhulekela bonke abahlengileyo bonke ababize ngokwecebo lakho bavelele Nkosi siyabonga somandla yenze njalo egameni lika Jesu umsindisi wethu amen and amen God bless you all.